هروکی فوزا یوسف دوه پیوینا خدا دبیجکو ریبر عبدالله اوجلان ببانگا خو ریه نوجبو چار سرکرنا پرزگریکا کرد ودکه یعنی ایدی بره بازکی بو ایدی نها بازکی دن دی اف پرزگریک ورا چار سرکرن ده همان وقتی ده فوزا یوسف بانگ دکه کجبو اف بانگ بسر بکه و هروکی بگیجه انجامه بر پسیارتی لسر ملی هر کسیه استخدام السلاح. وحقيقة يعني الشعب الكردي لم يحمل السلاح في أي براستی گلی کرد تجاری رانهشت بود چکی تا کویریش بگه لیبلی او جبو پاراستنا ماف او گلی خودی که برسا گوهارتن انکار ریواز انکار تشتکه او بداوی کرنا برخودانی تشتکی دنه وحتى يمكن أن أقول بأن النضال في فترة السلام تكون حتى از دکارم ببیجم کو برخودانا داعشیتی ده جیا چکداری زحمت را جبر کو روزانه ایریشی متینه کرن یعنی برخودانا روزانه و فکر هيا فكري يوميا في هجوم يعني نضال يومي ونضال فكري ويجب أن يتم التركيز على كل التفاصيل ويكون ضمن دویت قضی بهتر لسر همو آلیان بکرن و برخودانک دهندری سیستم دهبا. النضال السياسي يعني ستكون ضمن جبهة العدو يعني ضمن السيستم النضال ضمن السيستم راح يكون. يمكن هر کس دکاره چکان پیک بینا لینه هر کس دکاره به سیاست مدار. القائد اوجلان خاطب الجميع. نعم. ریبر آپو هر کسی را آخوی. جبردید کو به بشداری حميان او دي سركفتني بيك بنا لم يخاطب السلطة فقط. نعم صح. خاطب كل الأحزاب في تركيا حتى الشخصيات المؤثرة تم او نتنيج دسلاتي را آخوي او جحمو بارتي و كسين على قدارين تركي را آخافتن كر هروها جدر دورا كردستان رجي آخوي لقسد. نعم. بالإضافة إلى يعني الرسائل التي بعثها للكثير من الناس چونو هاتنين لهريما كردستاني شاندنا ناميج قصديرا جبركو او دحزركو تبليبونكي فرهكو هركس كاربكا تاكو ابي واجو بسر بكوا